pinapalabas, inadal tayo, rapture versus second coming. Okay? Tatama rin, tuloy tayo nga gadal ijay. Tatayo pa lang ijay, future tense. Ito yung mangyarin to, kinaramidan ni Jesus. Karidi masangwanan. Hallelujah. Antayo kagpatinggalaang, ijay finished work of Christ. Adalan tayo diay, pero adalan tayo mat, jay present works na, adalan tayo mat, jay future works ni Jesus. Amen. Tajay ti future tense of God's Word. So, after the rapture, chapter 7 nga ron ijay, Revelation diay. After the rapture, sumaruno nga dagos, chapter 8. Nga sumaruno ti 7, 8. So, sumaruno nga dagos, chapter 8. Ulitak manan. Chapter 7, rapture. Kalpasan the rapture, chapter 8. Okay. So, chapter 8. Papanan tayo dito yan jay, 7 seals. Nagatoy, di mangyari. Idi after the rapture. Basta tayo ti Lucano, tapno mawatan tayo, diretso. Tidug na ito eh. Madalan tayo amin, manipod chapter 8, kanat chapter 19. Ijay, diay mangyari, diyan nagbautan, ti rapture, ken second coming. Chapter 7, the rapture. Chapter 19, the second coming of Christ here on earth. So, adayo niya. Adapay mangyari, chapter 8, gana chapter 19. Awawatan niyo. So, ijay, dadya mangyari di 7 years. Pero mapantayo jay 7 seals. Basa. Verse 1 to chapter 8. Hindi nagkaroon ng Cordero ni may kapito ang hindi. Nagulay ulimot sa salangit ang garo nagpuno ang ituto. Alpasan na nakita kalahikuran itutuloy at tugulan misa kalahikuran ang Diyos ang nakakaroon sa samahan ng Diyos. Makita yun jay. Yan? So na jay seal nga inopen ni Jesus. Ituloy tayo kuma chapter 7, makita tayo lagi jay. Panasan tayo man nga atrasan basit. Tapno, maka-relate tayo. Okay. So, mapan tayo jay. Chapter 7, alam tayo pa manan basit, ito verse 9. Revelation chapter 7, verse 9. Ito yung maraptura. Sige, basa. Ang kasasan na ito'y nakita pinaka at tao awan ng kapangilan ng ikaradunan. Nagawday ang nakulit, libo, kapangilan at pasasao. Okay. Tuloy. Nakataberda isang buwanan ti Uromo kay Cordero. Turaw ikausap dahil nakaitulungan sa ating mama. Okay. Tuloy. Agabuti ang nakaisaan ito sa'yo at turaw ito ken ti Cordero timukawan. Tuloy. Tinimot lagi si
Okay. Sige pa. Okay. So makita yo. Tagijajay na rapture. Amen. Sige, tuloy tayo. Sino dagitoy? So, makita yun dyan, na dyan tigapuna nga, na ito'y rapture, kata medyo controversy nga iti church. Apa nga controversy iti church? Ano ti may baga, nga ti rapture in the middle of great tribulation. Tida dumamat, kunada nga iti rapture before the great tribulation. Tida dumabat ti rapture kalpasan ti great tribulation. Gapu ditoy, verse 14. Awatan tayo. Pero kanyak, isuda jay bagbagak, nga iti great tribulation nang rugi pa lang dagidjay karagiti apostle. Ada ti dark ages nga makunkuna idi nga pinatapatay da dagiti apostle. So ano adalan tayo ti panakatay dagiti apostle, malaksik kini dyan, pinutulan da isuda, dinuyok da tinaduma, niragadi da tinaduma nagudwa, kinaduma bay. Amen? Iso nga nagijay dagiti marapture. So nga nagnada ijay great tribulation. Pero ada pa iti mas greater than that. Awatan tayo. Ada days umay after the rapture. Okay? So, najajay, ada ijay chapter 8. Okay. Sige, sublian tayon. Chapter 8. Kitaan tayon dayay. Iso nga inopen ni Jesus jay makaipito nga seal ket dagitoy tinirumwar. Okay. Ito yun, nagpatinggan tayo tatay. Verse 2. So, patuyay, chapter 8, verse 2. Sige, basa. So, 7 sail, 7 trumpets. Tayo dyan. Okay, tuloy. Verse 3. Okay, agor kaya explain tayo diay. Ito diay insenso o incense. Data ti karga-karga na diay prayer kita tao. Amen? Tamoyo na diay istorya ti insenso nga no agas asok de. Tati asok idi
tidaton, no gidaton ka na banglo. Say open na Apo Diyos, so nga agpangato jay asok. Kaya't nasawan, acceptable jay prayer mo. Okay. Yatabar na kala Moses ang nati incense. Amen. Ijay matkayam heaven, adda. So nga nagiti adad to'y lubong, nga nagiti incense, nga nagiti time ni Moses picture niya jay heaven. So now, anya ti kargano na jay, incense. Prayers of God's people. Amen. So nga jay kararagda kas marigan. Nagijay martyr. Nagijay napatpatay, naperpersecute. Ano nagijay kararagda nagijay. Amen. Ket in kakarga ni Apo Diyos wano jay angel, ijay incense. Anong to time nga mai-offer na jay kina Apo Diyos. Amen? Iso nga dito'y, ano na jay karga-karga ti incense, nga na i-offer kina Apo Diyos. Hallelujah! So, pati kararag tayo, aday jay. Duma. Amen. Sige, tuloy tayo, verse 4. Okay. So, makikita tayo. Now, pour out na ijay, and then, andiyan sukat na. Verse 5. Albasan na, inayag ang head, insinsari, inargaan na katagpi, karami, inayag, sanay, pura, inagara, nagulugod, suwat, isang, mawang, nagtimat, yan. Siyempre, na i-offer na answeran jay prayer da. Ngam tinaisukat, da ito yan didigra. I believe nga answer ti prayer na gijay. Hindi na i-offer jay prayer, sinukatan na ti apoy. Sana mat ipakbo dito'y earth. So nga, nagijay kararag tayo, hangga sayang. Amen? Dumanon na jay kina Apo Diyos, ket, kita nyo tinangyari, sinukatan the angel ti apoy, didigra tin may dito'y earth. Chapter 8 na ito yun eh. So, after the rapture, umayon jay God's wrath. Note yun ay. After the rapture, God's wrath ti umay dito'y earth. God's wrath? Ano ti God's wrath? Pungtot ti Diyos. Unget ti Diyos. So nga narigat ti saan nga marapture. Ta after the rapture, ungeten ti Diyos ti sumoblat. Awan ba unget taada, pero saan nga handa pa nga in pour out enteramente. Because of that grace. Amen. Pero after the grace period, no dispensation of grace, God's wrath, di ma-pour out after the rapture. Panunutan nyo dihay. So nga kayong agpatay-patay, ti pamatiyo, tadi nga total iti adu nga preacher, akunanda anti-Christ, agturayda no 2030, dito'y lubong. So nga, start dan nga i-control amin. So nga ipaprocess dan. So kita nyo, oray na ito'y ito kuryente tayo na ito'y binggit. Diba?
Cooperative pa lang data. Pero kayatan nga i-privatize. Sino ito may pamplano dyan? Gatangan na kaya tayo ilako nito eh. Kaya tayo gatangan. Maramdama, gatangan dan amin. No na iturayan ng tikrudo, ken kuryente, sigurado nga mabalindang iturayan ti lubong. You see, ano maminsan da tayo, antayo nga, amudi ay no awanan ka ti revelation. Di ko na mayat Oh. Ngam dagi day may patpatong palijay, dayta iti fulfillment iti Antichrist. I-control da amin nga negosyo. Tainton na control da amin nga negosyo, ang kan nga makagatang, ang kan nga makailako. Pipiya pa lang tata, kaputa the grace, the Holy Spirit, mabalinpay. But after the rapture, kasjay. So ti, palbalakan da Antichrist, iturayan na ito lubong 2030. No saan nga itantan ni Apo Joseta, hana nga ikan pa iti tao ti gundaway, 2029, rapturan. Naman ko ay sigurado, atawan makamo Pero di basihan nila ang ti kunanda Antichrist 2030 bagidan ti lubong. So nga da kayo nga awan unay amuna karagi. Karkaro. No minsan karkaro da kayo ayang people. Lanyo adalan di ay. Ayaw masaksaktan Tanaw minsan da kayo ngayot. Ti pagkayot chuti. Papanunutan nyo. Okay. Mga sawa, kumapay lang kung kuna dinaduma. Sakbay nga umay. Pero kailangan adalan nyo na dyan. Tapno ma-guide kayo. Amen? Datayumat nga na duma, kaputa kailangan tayo timani, negosyo, antay panunutan day mangyari nga nagitoy in these last days. So, kailangan da kami nga papastor, isuro milata, tapno mawarningan tayo. Kat ag-prepare tayo. Amen? So, after rapture, God's wrath, the next. Duwa de jay. Ngamang torture dito'y lubong. The Antichrist, kenjay God's wrath. Okay, pakinot yun ay, God's wrath, after the rapture, and Antichrist. Sudan doon, dagturay. Kat kakaasit ipamayanda dito'y lubong. Okay? Naalayo? So nga, narigat tihaan nga marapture. Sino ti marapture? Siya'y nangawat kini Jesus. Siya'y na born again, napno ti Holy Ghost. Amen. So, permi ti kararag mi kin warning mi. Whew. Hallelujah. Sungahan kayong agpatay-patay. Mga paspasyarte mo tayon. Sunga kita nyo na kami. Alam ni nga kuha na yan. Talagang busy kami nga pan mga saba. Okay, next. Basa. Verse 6. Okay. Nagsagana da. Nyangay. Oho. Okay, kita nyo hail and fire mix with blood. Di uraro na ito Ada ba uraro? Dalallo?
Ada nga mga apoy. Dito yan apoy, oraro apoy ken blood. Kat anya ti effect na dito'y lubong. Yan. So makita yo, after the rapture na gito'y. Nagijay, pur pa lang tata, sisiw lang nagijay. Amen. Grabe na ito'y. Apagkatlo, 1/3 tilubong. Asos. Kaasam ngay, tumartarayam ngay, so nga grabe, daytoy nga mangyari, daytoy titunay nga great tribulation. Naalayo? Baka kunayo, ang nga mangyari dahi, pastor, sursurat lang dayta. Ay, hantayo man. Kaya baga-baga ay. Tanangyari dyan na isurat, umayto ti Misaya in May. Tagay prophecy nangyari. In mind ni Jesus nga Misaya. May anak ti Birhen, may anak. After, nga nagungan, napan jay heaven, nung kunan nagsubliak manan. Amen? So, insurok niyay. So, ada nga talaga ti rapture. Ada ti second coming na dito'y earth. No, ada di jay, adamot na gito'y nga talaga. Haan nga agmintis ti propesya. So nga no umay, sayo kayong tumakikiktot, agpay sugayam, agpay sumot gamin. You see? Saan nyo ako na nga, ay ayamhan mo't siguro, makasta manangaasi ti Diyos. Manangaasi na tanga madan to ti time, pour out na, jay ungot na. Tada ungot na mo't, in reserve na lang. You see? Okay, next. Tuloy, verse 8. Oho. Okay, kita nyo, nagbalin nga darat ti 1/3 mat ti baybay. Oh, you see, iso nga na day, ibaga-bagada nga na day blood, agbalin nga blood ti kastoy. Nagijay palaang, kwa palang nagijay. Han nga isu ti talaga nga, jay grabe nga umay. Amen. Ngam day to yan, 1/3 ti baybay, agbalin nga blood. Di ba'y matay ti sida? 1/3. Okay. So, nagita, iso nga, adu ti matay nga living creatures. Verse 9. Sige. Oh, pati babarko na-destroy. Isu nga nagitan to ti mangyari after the rapture. So nga kailangan ma-rapture tayo. Saganaan tayo jay rapture. Ura kasano problema, kasano nagay situation tayo, hanggang na jay tikit-kitaan tayo, we need to prepare nga ma-rapture tayo. Siyak pa'y, kati karakararag ko kinilod. Angko kayat ti mabahati, no rapture. Angko kayat nga danasen, uray no hangko madanas na gitoy, kumata, siyempre, no nabati akmat kas marigan, ipapatik nga agdayaw iti Diyos. Papatik nga sumurot kini Apo Diyos. Pero, mairaman kalata. Ingkagban ni iti sila, kasanungay.
Di, pati babarko, nagkadadadaan na. Nanatay dagidayin bangos. Ya. Pangalaan na ngayon tikan kanundan. Sog tataraydan. Kumkonforme ti papapananda. Pakitak lang na gito'y because adutag patay-patay manpay nga Kristiyano. Di ko na ka, minsan, pinanawan lang ti asawa na isudan, anda makigimungan. Bay-bay am ta asawa na. Basta marapture ka. Amen. Dahil ta asawa lang kit din, dihan makarapturanan. Ikitam, ang lang nga binmaknang, naupa yan. Ha? Nagidi agtutubo, napahay na lang, naibreak na lang. Ay, sunga na kayo. Ni Jesus kami ti asawa number 1. Na kayo pinanawan ti asawa na, diba yama, ada ni Jesus. Sunat ti asawa nga, forever. Amen. Nakayumot nga, wantimang aram nga babalasang, ang kayo pa problema ichay. Ang nga isutihan nyo karapturan. Babasit lang na ita, nga banbanag. Kumpara dito'y. Amen. Isu nga agkararag kayo, ag-meditate kayo ta mai-reveal. Amen. Okay. Verse 10. Pati ubugan. Baybay tatay, tatamanan, karayan, waig, ubog. You see? Now, anyamot tinangyari. Verse 11. Tinagan na diyay wormwood. Pait na pait. Isu nga pinmait kay danom. You see? Kakasta ti mangyari, ipakpakitak lang, kakasta ti mangyari after the rapture. God's wrath ti umay. Tilangan pag-asan ti tao jay makaitured, ti saan ngagpamarka, so dalangan ti makahabol. Kailangan ti paraan. Pero manmanon. You see? Now, diri-diritso na itang no kitaan tayo kuma. In Ghana, iti chapter 9. Chapter 9, rumaran da jay, spirit of Antichrist. Haanan nga mailamang. Tatapalangan mo nga mo no sino ti Antichrist. Amen? Sino ba nga talaga? Uray no medyo adati amom, anpay nga na-expose. Nga mamumon. Kada tayo nga Krisyano, adan amu tayo no sino dagiyay. Pero hanpay nga na-expose. Chapter 9, awan shortcut kata, awan adalan tayo amin neta, atidog. Nga medya nga ba ipo-pour out kay God's wrath. Chapter 9, verse 1. Basahan tayo madihay. Oh. Katanyamat nangyari. Sige. Tuloy.
Duwa, ti kaya tayo sa na yun. Nakita, locos, pero possible nga na ito'y katatao na gito'y. Locos. Tatao na gito'y to harm the earth. Amen? Possible nga tatao na gito'y. Kasi no kita am maramdama, dagijay scorpion kasay ada breastplate da. Ket ada ti ungor da. Pakatangki da gitoy. Ngati ayan ti pagpugsuan da, jay ngiwat da day bunganga na. So, maybe, dagitoy ket jay gubat nga umay. Amen? Tilanghaan nga madangran ijay, jay adda markada kini Apo Diyos. Verse 4. Kita nyo jawan markana, tikadwan lang nga ada markana dito yan, Israelites. Gentile, manmanon. Tinabati lang nga believer, kahanga na rapture, ti makahabulan ni Jai. Amen. Israel, ti ayan nalangan, tikadwan nga mabati. Amen. Isu nga na tayo nga hintil, prepare now. Tatatichimpo tayo. Hallelujah. Mariing kayo kuma. Amen. Jay, kanayong mga ibagbaga. No mangyari jay planon nga 2030 kat uturayan ng tilubong. Magatang dan. Dagijay nga businesses nga dadakkel kat agturaydan rapturon ti 2029. Anya tatan 2022. 7 years na lang. Panunutan nyo 7 years. Asidugan nuhan nga itantan ni Apo Diyos, nga adu pa iti kararwa, nga kayat na pa ilang nga humabol, wala na talaga. Tahan tayo nga mo nun namin anon nga intantan na diyay. Hantayo nga mo nun namin anon nga dinilay na. See, ibagbagak lang na gito'y kasi ano tita tao nga agpatay-patay nga ron ti rapture. Takunada nga makahabol na paymat. Pero na ito'y nga ron ti mangyari. Apay laklakaam na ito'y. Na ito'y tupay baksin kat nagrigat tupay. You see? Now, no basan tayo na ito'y chapter 9, umayon na gito'y kasla scorpion mang silod jay awan markana. Tormentan dati tao. And then next si Jai, birukon dan ni patay, itarayan ni patay isuda. Verse 6. Sige, basahan tayo verse 6. Grabe nito'y. Kaya't mo timatay, di uray ag-suicide ka, hanggang kalata matay. Ha? So, kailangan nga marapture tayo. So, agasam data, birukan na ni patay, kat tumaray ni patayan. Pipiyapan na tatan, nano birukan na katanda. Handa nga itarayan. Gamda ito yan, awan tumaray ni patay. Madina. O si, iso nga,
Grabe, after the rapture. Nawawatan niyo. Ibagbak lang dito, so nga, hala nga jay sarili yo, pati jay pamilya yo. Tani, agkapoy-kapoy tayo no mamingsan mang sulwin. Madidamot, no kunatayo kat, madidalat nga talagan. Antayong pilitanan. Narigat man kaniti mang pilit nga, aramidam ti kabaalam nga ited ni Lord. Tapno masulwin mo lang isuda. Amen. Kadya dito papapanan tayo eternity nga rod. Iti masakbayan. Ang kayong abot-bot ngan. Talagang agpay sumangyari na ito. So nga kitaan nyo, no kitaan nyo na jay, at the breastplate da, verse 9. Lapsakon tinaduma. Verse 9. Oh, kita nyo. Sige, tuloy. Oh, kasta kanuti sounda. So, possible nga, tatao na gito'y nga nakalugan iti chariot. Wano tanker. Amen. So that timang destroy ti adu nga tattao dito'y lubong. Nawawatan tayo kuma. Amen. So now, ingga na mapan tayo chapter 13. Lapsak tinaduma. Chapter 13. Dito dyan rumaran ni Antichrist nga agtatak by force. Amen. Okay? So, kitaan tayo matanan. Ito day rumaran di dragon. Okay. Chapter 13. Basa tayo 5 verse 1. Okay. Lalaisan natin Diyos niya. Sige, tuloy. Yan. Tuloy. Okay. You see, kaslamat nga iti style na ito eh. Kaslamat ka nung nasugat, nalanatay, santo na biyag, iso nga dumamati. Padpadasan na nga surutan ni Jesus. Dito eh, dragon. Ni dragon ni Satanas. Santo, Antichrist, taptapatanan ni Jesus. Santo false prophet. Amen? Ada dyan spirit. Iti frog. Ay spirito akasla tukak. Kasi, so nga madik pa yung sinatukak nga ro doon, din nabasak na ito. Kasla nagam demonyo na ito ya. Sumalagam nga pangit tikulin na ito eh. Okay, tuloy. Ijay verse 5 tayon. Oh. 42 months. You see? 42 months. Ito jay 3.5 year ti panagturay da. Ta 7 years nga ro day. 3.5 42 months. So ito talan nyo. Diba 12
months to 1 year. 3 years, 36 months. Plus half nga 6 years, 42. So, eksakto. 3 and a half. Ada pa yung nabati nga 3 and a half. Amen? Maadala yun to no next. Nagijay? So now, so ijay 42 months, talaga nga irugidan na jay, timang torture, ti tao dito'y lubong. Kalabanan daan ni Apo Diyos, the Antichrist. Ket, ti pamayan dan, shortcut ko manan. I encourage you to read. Amen? Verse 16 to 17. To chapter 13, the Revelation. Sige, basa. Hindi ka nasusod na anuman katulahan ng tao. Nanunong ka na nalong, magahanap ng tao. Kagapong isisoya, maharapaan kita manawalan ng mga ulit. Moging. Okay, you ulit Chuman, verse 16. Pinilit kinarusot na nawalan ng aming katapao. Nanungo kinalato, napagnak kinapaglaw, tagapot kinsiwaya. Okay. Anya nga klase? Both small, di small, hanga di unano dagitoy. Dagitay napanglaw. Small. Mayat kumano nagidyalan, nilapsak pa yan siguro. Ditoy. Pero hane, ti small and great, kunana, nanumok kinatanok. Babaknang, di adal, both rich and poor. Tagabo ken siwayawaya. Pinilit na isuda to be marked on the right hand or the forehead. So by force na ito yan. Sa tahanga by force. So nga, agresisak e mandatory vaccine. Why? That is not from God. Ni Apo Diyos saan nga hanan to pa ngay mandatory salvation? Timang kayat lang, timang receive. Hanang ay mandatory, numadim. So nga hanga ni Lord yay. Pero ba't padasan ni Antichrist, ngay control tilubong because of that. Now, litak man na, di vaccine nga di ay, beginning pa lang di ay. Han pa lang ay suti marka. Amen. Pero usaran na di ay, nga ipanda ti tao, ditoy. So, na may control dan amin ti business, may control dan ti krudo, markaan mi da kayo, no kayat yun ti krudo. Kayat mo ti silaw, marka. So, nga madim, agsubli kay jay saleng. Pan kay jay kuiba. Ang kamakakrudo tilugan mo. You see, so by force, kat jay mang madi, hanlang nga diyay. Sige, verse 17. So kita nyo, awan ti makalako, awan mat makailako, nga awan markana. So medyo agkamkamats na basitan dito'y vaccine. Ngayon ti pagkuha na ti vaccine, han pa lang nga mandatory. So nga han pa nga isulay to'y. Tano umayan pa da ito'y by force.
Numadim putulan dan. Patayon dan timang madi. Tata pa lang, hana pa lang patayon. Sungahan pa nga isu na ito jay final. You're getting something? Hang ko man nga gabutin baga. Kahan nga final. Han paimat nga final. Ado ti may day papapray nga nagsakit-sakit dan. Kamisan handan nga maagasan day na duma. Taintang-tangsit na gamin. You see? So nga tata, nagita nga bang bangyari, mapikpicture mon, mas worse after the rapture. You see? Maalala iti, kaya't nasa uwan, iti kinaimportante iti rapture. Hanga jay second coming of Christ here on earth. Ti umuno na, jay rapture. Iso nga kailangan marapture ka. Bagab jay kaabay mo, kailangan marapture ka. So nga uray da problema ti negosyo, problema ti asawa, problema ti gayam, problema nga awan man kay kayat, nga baro no balasang, han nga nagita. Ti importante marapture ka. Amen? No hang ka na pagundagawayan nga makiasawa kat inmay, anya ngay nga road. Mayat ta single ka. Karkaron ni susar mo kini Lord. Nagasat, hanga nakiasawa, gapo kini Jesus. Ngamahan nga dakos na makiasawa ka. Amen. So kurang di time ko pa lang ditoy, so ipatingga kijay. Nga ulitak manan, ti umay after the rapture, kat God's wrath and Antichrist. Ti panaka-expose ni Antichrist. So nga data nalimod na pa lang. Awan pa lang dyan God's wrath. Nga da ito'y nakaprepare da ita after the rapture. So nga, be ready. Ija rapture, hanga be ready, ija God's wrath. Hanga be ready, ija Antichrist. Be ready, ija rapture. Hallelujah! Ulitan nyo manan, ija kabayo, kailangan marapture ka. Iwasam ti God's wrath. Iwasam ti panagturay ni Antichrist. Amen. Now is the time. Amen. The preparation. Tumakder tayo. Hallelujah. Oh, rabahaya. Sino ti kumakapoy? Bueno, sino dadagid dyan nga nagrigat nga makare-receive the revelation na dagitoy? Just come here in front now. You need revelation. Kailangan kayo nga ma-open iti teaching ti last days. May kayo dito'y dindawatin nyo kini Lord. Kaya reveal na kada kayo ti last days. Nga preaching. Nukasla one effect na gan ka ti last days. Nagito'y rapture, second coming. Now is the time nga mariing ka. Kailangan nyo nga mariing. Siyak ang karakararag ko na ito. Tauray amok. Nagrigat ko ang maawatan. Han ko nga masense. Iti reality na. So nga ino, nga ado ka na kayo tikas jay. Now is the time nga ma-open kayo kada gitoy nga message about end times
the future works of Christ. Jay mangyari in these last days. Kararag yung lukatan na kayo ti Diyos, kari di mapaspasamak, tatan kada di mapasamak to. Dawatin nyo ngay reveal na kada kayo ti future. Dawatin nyo nga ma-open kayo. Kada ito yung mangyari in these last days. Hallelujah, Father. We pray. Kada ito'y kakabsat. Nga i-open mo the revelation knowledge. Noon yan imang mangyari ti agdama panawen in the spirit realm. Kanoon niya di mangyari masakbayan. We pray for revelation. Revelation is the future works of Christ. Revelation the last days. Spiritual eyes kat ma-open. Lukatam timatami ditoy. Tapno saan kami lang agpatingga the finished work of Christ, can present works, no digitly may reveal kada kami the future works of Jesus Christ. Now touch our hearts, our spirits, at umada ito nga revelation. Father, we pray the power of the Holy Ghost nga mangi-reveal the future. I-reveal mo the future. I-reveal mo no andyan yung mangyari in the spirit realm. Pakita mo ka na kami na ito, Father God. I-open mo di mata, di maysa ka na kami. Nga makita may after the rapture, God's wrath can works ni Antichrist ket a grain dawatan mi nga maawatan mi the importance the rapture. Father, pakita mo Lord God kada kami dagitoy banbanag nga makita mi dagidayhaan nga makitkita the physical eyes nga spiritual things. O rabahaya wenda rabahaya wenda rabaseke yenda rabahaya ye rabahaya wenda rabahaya Shakarabahonde. Jesus. 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 I-reveal mo kada kami the last days. I-reveal mo kada kami dagitoy nga masakbayan tapno makita mi in the spirit realm. Arabahaya rabohe. Shekalabohonda rabohe. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Naday ti may sangang runaan nga may reveal ti believer. That's the part of the gospel. Kailangan nga ma-open tayo the revelation the last days. Because adjay the final
na jay ti papapanan tayo. Jay tayo nga ma-experience dagiti rewards tono ma-rapture tayo. Jay tayo nga ma-enjoy. Jay bunga ti pamati tayo. So nga amin tayo dito'y jay finished work ni Jesus, present work ni Jesus, future works ni Jesus, kararag tayo nga may reveal. Amin tayo, kailangan tayo diyan. So let's pray. Harabahaya. Father, salamat. Pagtultuloy na gito'y nga revelation. Makita mi amin na gito'y. Manipod, iti na-receive mi salvation. And gana ti fulfillment na dito'y. Salamat, Father. Pakita mo ka na kami, turturungan ti lubong. Pakita mo ka na kami, turturungan ti believer. Pakita mo ka na kami, dagitjay, nga aramidam, iti masakbayan. Salamat, Father God, nga rumwar, iti mas deeper, nga knowledge mi ditoy. So nga i-commit ka kin ka, nagito'y nga anak mo ay wana misuda. Tapno, may sigurado da, itiray ito nga rapture nga may. Kat saan na magungun, kadag ito'y nga aramidan di anay Christ, ana magungun, kadag ito'y nga problems ito'y lubong. Siputa sika nga Diyos, iti kadwami nga agbyag, sika, iti baligi ka na kami, till the end. In Jesus' name, amen.